Negociante obeia mercado tua na triste, também reta rendimento. Negociante sila ni befan obralan roupa no sapato e mercado fong tua na município Baucau, senti triste tebes, tamalahetan rendimento lorlorong, no mos tempo bazar hanesang quinta no domingo. Negociante Luis da Silva Ximenes hateten, depois de autoridade município Baucau muda tia mercado tuan Villanova bai mercado fong, penedor sira barak mak takaona sira negócio, no balong muda sai fali husi mercado fong, tambalahia comprador maka babazar atau sosasir nesasan. Nia hatutan rendimento nebehetan iha tempo bazar iha quinta no domingo entre $5 atau $1 date, compara ho rendimento nebe sirahetan iha momento vendedor sira saifan iha mercado tuan Villanova. Ami lamai lorloron primo. Tamu si segunda, terça, quarta, sexta, sábado ne quase malaya. Maluk sani bi dalane ba makalai malam latung lasa pelo menos sira lokai mas ami akoto kune somai quinta domingo de quinta domingo ne mas ami bela lima quali alima kari kan se dia sebene mal kan sorti dia kle se sorti dia tan $10 selai balum berfila ebe tamade to mane ami halu ami osan rasi sasane ami taularane mas gasta modal então depois ami serviço selo como solai então ami thinking mai duni quinta domingo ne meduni lokenetik bak ema sosa la sosa ne amnya service makidane ema matene kena insira dia hado mi service me idane makamnya service be ami halu idane etam service selu kena bambele halu ita poune tabo sira hatene kata poune ane sempre salala de ema hodi poune anaran ema makuza ema lufla fu debate ya parlamento poune ama safina poma kanuni ala de mais piorli makita tabo sira re Balcone ulukne sirane san tebrai losala. Foi no kemudian sabotan balko kontribusi ba desenvolvimento idane. Uma nebe amire ke halwa minia sobun nei rit metanida mai haru kata amire ke halwa minia. Anu ida sori tabo sakari bele tris bele tanis. Ne ane san lao san considerane sa ema mebe ne itabele dian kari kane san dunia animal. Bele dian sane. Mai castigo de tia moru idane mas buat tira idane melara desmonte ane sa ema bebende an hakar kala koi desenvolvimento ne sempre labaoya. Negociante Julio Candido Korea hateten katak hafuen sira muda tia ba mercado fong tuanau comprador sira nebe basosa sasan menos tebes no sira mos lahetan rendimento. Além de ne Julio Candido informa iha tempo kalan ema desconhecido sempre banauk sira sasan tambah iha mercado ne governo se dau estabelece equipa segurança iha tempo kalan. Ami fa obe selama durante ami usia nama mai pindah ne sasan sirane fa malasosa. Depois ami hene nak temo sebarakliu ami ne ropa kalen besi dalam aisira tambah security lah ya. Idane ma kami hato be lorong eta depende be emang mai sosane. Dalam rumah ami lorong bye-bye emang lah ya liu. Domingo kita di daluma ami rendimento 30-40 sana. Daluma 20 lato. Tua observação jornalista iha terreno nota katak iha tempo mercado quinta no domingo sempre moço engravamento tambah la iha estacionamento iha mercado fong tuanau Baucau. Feliciano Venancio Belo, GMN.